mga taymang huda agam Islam, ingaton sin kita niyo, in manusia, imihinang sin sambahayang 5 waktu, aon dihidihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha hadith niya, waqad warada fil hadith, inna man hafadha ala salawatil maktubah akramahu Allah ta'ala bi 5 karamat yarfa'u anhu daykul ais wa adhabil qabri wa ya'tihi kitabahu bi yamini wa yamurru ala sirati kal barqil khatib wa yadkhulul jannati bighairi hisab. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha hadith niya, bunnal tu di sisi in manusia piarihala niyan sambahyang niya 5 waktu, hati niyan sabot di sambahyang 5 waktu, bukon sambahyang Jumaat, bukon sambahyang Idain, bukon sambahyang kasunat-sunatan, sumawa sambahyang amunin sa laggo piawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala sambahyang 5 waktu. Isisin manusia amin piari hala nin sambahyang 5 waktu amin piawajib kan sin Allah subhanahu wa ta'ala, akramahullahu ta'ala bi 5 karamat. Dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan, uhurmatan 5 perkala, 5 uhurmatan mga taymang huda agam Islam. Muna-muna lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u anhu daykul ais, igan in kasigpitan sin kabuhi niya di hadunya. In manusia tiutunay niya hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsambahayang niya, igan sin Allah ta'ala in kasigpitan niya di hadun, di habawo sin dunya ini. Maita ito mga taymang huda agam Islam, maita dahil na mayan hamasan na kauna, hapangatod sin kaibanan, bang sila huminang sin sambahayang, ato kan bang intay manghud nila himihinang sin sambahayang, hapangatod nila sa miskin-miskin. Aon din kaibanan, wayron pag-usaha. Bukon biyatin maksud mga taymang huda agam Islam, in maksud di, yarfa'u anhu daykul is, amin igan in problem sin manusia. Maingat nila hibutang, magsabar sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ka mangandol, in ikaw masandang, nagkarayhan ka rihadun niya, mataod in pangalta mo, in ikaw yan, kialasahan na ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, in manusia, tiutunay nila in sambahyang, minsan pabiyariin in kamiskinan nila di hadun niya, ay maingat nila hibutang in problem, ipagsabar nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuinin muna-muna, di sila magkasigpitan di hadun niya, kaingatan nila in magdirihil, pahala dito rahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan wa adabil qabr, in manusia tiutunay din sambahyang akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala sambahyang 5 waktu, ay lapasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala haazab halam sin pakuburan niya. Habin pakuburan makabuka mga taymang huda agam Islam, 2 injumatu hamanusia halam sin pakuburan niya, sumasa na nikmatul qabri, sumasa na azabul qabri. Sumasa na nikmat kasanangan halom sin kubur, sumasa na azab kabinsanan halom sin kubur. In manusia tiutunay niya hakarna sin Allah ta'ala in sambahayang, sumannang siya halom sin pakuburan niya. Damikyan wa ya'tihi kitabahu biyamini, in manusia piari hala nin sambahayang nila 5 waktu, hawaktu pagtukbal sin kitab nila. Sabab in kamatay mga taymang huda agam Islam, mataod din hapitan sin manusia. Bukon bang kau miyatay wayroon na, mataod pa in hapitan mo. In pagtukbal sin kitab, resort sin hinang niya, mga manusia tiutunay nila in sambahyang 5 waktu, hakarna sin Allah ta'ala, ay tukbalan sila sin kitab, resort sin hinang nila tampal patuon nila. In pagtukbal sin kitab, resort sin hinang, atas tufar kala. Sumasa na tukbalan kau tampal palawa mo, sumasa na tukbalan in manusia, tampal pataykod nila, na in tampal palawa tampal pataykod, amunay manusia kabinsanaan in madawhat nila, ampay manusia tiukbalan sin kitab nila tampal patuon nila, amunay manusia subay siya magkukuyag, sabab in hulaan niya, uwian niya, amunay surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbalan sila tampal patuon nila, amunay manusia tiutunay nila marayo hakarna sin Allah ta'ala in pagsambahay nila. Lamikyan wa yamurru ala sirati kalbarkil khatib, in manusia hadlaw qiyamah, in kamatay biya na sinagi mataw din hapitan, hawaktu in manusia mapatay, tumaytay na siya hasirat al-mustaqim pagtawagon,
amin manusia tiutunay niya hakar na sinallahu ta'ala pagsambahayang na kalbarkil khatib tumaytayin manus si asyirat al-mustaqim kalbarkil khatib biyasin kilat mahatangkas biyasin kilat inbis kay niya tumaytay asyirat al-mustaqim long sin kaulaman sin kita ni mga taymang huda agama Islam inhantang sin asyirat al-mustaqim nakalando in hait niya long sin kaibanan lawi pa in hait niya rin hagilit lando in nahut niya bang in manus ya wayrun amal ibadat nila natanto na sadya mahuhulog sila ampain hababa niya amunin apinarka jahannam dahil nasa babyad to in manus ya piyaparihala nila yung sambahyang hawak to sila hadunya na wayamurru ala sirati kalbarkil hatif lumabay sila hasyirat al-mustaqim biyasin kilat mahatangkas inbis kay nila in paglabay hasyirat al-mustaqim matao din kahalan niya mga taymang huda agama Islam ang dahin hamano siya biya nasin agi kalbalkir hatif biyasin kilat mahatangkas ang dahin hamano siya tumaytay hasyirat al-mustaqim biyasin bis kay silupad sin manok-manok ang dahin hamano siya tumaytay hasyirat al-mustaqim biyasin bis kay sindagan sin manusya biyasin bis kay sindagan sin kura biyasin pagpanaw sin manusya biyasin sambil amoy magpananap na sila amunay tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mahahulog sila madto palaw amunay kayo na rin sa babyad to pag in manusya piyarihala ning sambahang 5 wakto niya bendan kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu tumaytay hasyirat al-mustaqim biyasin kilat mahatangkas inbis kay niya damikyan wa yadkhulul jannati bighairi hisab in manusya piyaparihala nin sambahang 5 wakto di hababaw sin dunya ay pasuron siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sin surga hawayron na paghisab hawayron na pagbista may taed to mga taymang huda agama Islam sabab panagnaan asubuhon bistahon sambahayang bang nabista kita sin Allah subhanahu wa ta'ala di mayaw in sambahayang niya na di mayaw na ingkatan amal ibadat niya hangkan na wayroon na bistahon uno amal ibadat bat malingkan hikasud niya to palam sin surga